O mapabareki polana asale bersina talemaning gaji na karyawangan sina parokosana mapacipi keluarkan 2,5%. Magampang ireke. Kada maji to mampasusah kan kamu pasti dah kau saya makuye. De tu lemis sangidale tata tambah atau de ko tanya seka. De tu le. Ya ko pasti dah kami de ti sang kada menre kada le ko tau de. Ta coba dengar makam jasa ka ya tau misalnya nasi di juta. Tareke ngitau pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya ko pasti dah kakade na cocok. Apa ini minonroi meki pasui meka maseke-seke kita pasui cedek nama kiro yoko sakka de kaga ya sak pengalatal to maka 2,5 selesai dia nawa ditawari jadi ya ko meki misangnya dale tamendre enak kata makam jasa kakada la tahun 2 juta sakka ku ya tahun 5 juta berarti 300% me 300% dale tamendre pak mega tau mega gagana mega tu indran na ina tu ampai indran ni deni sakka ki makiro patane di punna itu pahami jadi iya tu agama yang makanya rekenna pak mega tau makana menre dale ku madari mega misusana pak mega tu indranna iyo buko sakaka mapaci jadi makiro itu nak ada sakka wakka dega ga tau mapasu sakka denenre orang perana ya ko sekke rekka cawe kamemat tu jadi ya moro jolo imon ribi pasti dakah ya nasu nasaka tata pakajaki rekenero